Yeye anakimbia, atakimbia pesi yake. Hiyo kitu anaangalia ni hata anataka hiyo mabati yangekuwa ni mzuri achukue hiyo. Mwenye nyumba ndio yule mtandogo tu kwa huyo nyumba huyo sasa ndiye alikuwa bantu bo gendrete kurimia omorero ikigari cia county chiarire omorero amache chiakorera amache ngikeri kegendrete simba lakini bono keringi kegendrete ari lakini abantu bachakire igari chiarire amache pi bakoringa chipipe ngoenda bari omorero endrete ana magosa manene muna abasoroire simba nagosoroire ana magosa manene mbobe ke. Sasa kile ambacho kimetendeka hapa, mimi ni jirani ya huyu ambaye amepatwa na mkasa huu. Sasa hata mimi nimeshtuka sana. Kilichoanzisha huu moto hata sijui ni nini, lakini hapa kwetu tuko na shida, tena shida kubwa sana. Tulikuwa na daraja hapa, daraja ikachukuliwa na maji. Sasa hata hawa watu wanaopigana na maji, yani wa county hawa ambao wanapigana na mikasa ya moto hawezi kupata njia ya kuingia huku kwa sababu huku tumefungiwa, hatuna hata daraja ambao accessibility ya kuja mpaka huku inakuwa ni vigumu sana. Na haswa sasa hasara ambayo imetokea hapa ni hasara kubwa ambayo tukikisia inaweza kuwa maelfu na mamilioni ya pesa, kwa sababu vitu vya watu vimeharibika, biashara za watu zimechomeka hapa. Sasa si hasara kwa mwenye nyumba peke yake, lakini hata wale wapangaji. Kuna maduka mawili hapa na kuna nyumba ambazo zimewekwa spare parts za watu kama stores, zote zimeungua na vitu hivi vimeungua vya mamilioni ya pesa. Kwa hivyo sasa sisi tunaomba serikali kiweze kwa mapenzi yao ambao wako kwa sababu sasa wao ndio wanatusimamia, tunaomba watusaidie huyu kusudi hata naye apate njia ya kuamuka kutoka mahali ameanguka. Hata hivyo sina mengine, nasikitika sana. Babu naweza pita? Unajua hiyo maji tena, unajua wanachukua hiyo mahali wanakanyaga ndio moto ikipiga. Hawana hivi. Unajua au unajua unajua atikie hiyo kitu. Yeye anakimbia, atakimbia pesi yake. Hiyo kitu anaangalia ni hata anataka hiyo mabati yangekuwa ni mzuri achukue hiyo. Mwenye nyumba ndio yule mtandogo tu kwa huyo nyumba huyo sasa ndiye alikuwa kuna watu wameambia kama kuna mtu kwa hii nyumba nikipasua mlango kwa jamaa. Sasa hii moto
moto unajua venye ilitokea hata hakuna mwenye alikuwa anajua kama ilikuwa. Unajua ilitoka bububu na magari. Magari yanapiga. Ilikuwa inaleta kama magari. Kunao watu hao. Hii kitu imeenda mpaka Nairobi, imeenda mpaka hata Mombasa. Ninamwambia ni nini kidogo. Maji bora lazima. Hata maji ndio hiyo. Najua mkiji nimechangia bado hiyo mafuta ya watu wa kima ya ng'ombe. Watu wa soko wao watu wa Kongo wanatengeneza mkao. Kunero uya acha kocha. Kunero ramane uyu ndiye anajua mimi. Korangeli koranju. Njo kwana ne kwente. Tena bana kuroga bwake akora tena bwake. Kwana ne ndeki era sawa ndo. Tena yote. Yana ra bwate ngende kuna bako. Eki n'ekinyomba ky'omugaka ominto Uhuru Chie ogokombo achirega iga daraja omorero oyo gokorora ng'a obwoka koruma egari mbare bakorosia ekawa okorora ng'a no eshida yachi yarwera gose na egasi yarenge ensemo yabwata korwa bwa omorero oyo obwata ochaka gwoka ng'a moke lakini otoka osambaire ase eng'encho ya estima yani ye egasi ekero omorero oyo bwoka oba omonge nabo naminyoka bakaria ase rogorari market rogoro natebia abasigari barororo bakesimia egere egari ya fire brigade eiche egere teme gosuia omorero iga tonyara kobwata chinyomba echi chiomogaka chigenderera gwoka omorero omonge lakini bono harakati eri kitambo chigari echi egari ya omorero echiche omorero oyo nabo oteme koenda ase obwango ase eng'encho chinyomba echi chire chia amabati omorero oyo oenderera gotirimboka arabu chigasi chiarenge imang'e isato nabo chiaba chigotoroka egere chiagera omorero osambaika oba omonge mpaka buna chinyomba echi chiaire egari ya omorero nari yaicha epara njarenge nere engiya yogotambuka gochiaria egere omorero ochikorimiwa obwango lakini nabo batema batagora ase arenge aria abamura barengo babwaterana mpaka bareta egari eria amache achichororo chinyomba chiatemire gosiarerwa amache ase egeke egetambe buna omorero oyo iga bwokire iga chinyomba chiatemire koichire chitarinka chinyinga abanto banyorire asara na ebinto biao bike bike rande chinyomba echi chia amabati kenga chiro chigo chiaera bono naraji arenge iga naende omorero ino ogenderete bado korimigwa bono iga goikera iga ase eng'encho omorero ore opunguire pi nonyora ororo oerire morero oria toiyo bono eriokirire ari na moke mokora ari nkore ng'a amache mbata ori korurocha bono gotogosoa roche iga tonse kobucha aya make tosiarire oria onde ore omoke egere omorero orimigwe Oimo kobucha morito okori moe. oerire no mokore omorero oerire no mokore ma esa marieta nengoro kurirania mare bono ntuna batwakumire ase omorero ochire gosamba ebinto gataracha mbiri egari ya county nere yanyoru gocha bono nabo niga amache aerire ng'aki oroche tagokora na omorero ogasaine gokora kwerende ko chinyomba chia mbararimi chinyomba kwerende gasaine koji omogabana ito simba togosaba ase ogwancha kwao tokonye amanto baito ebinto biabo biayire gaki obakonye ase eng'enche na barabwo bwate esi bakora ki banyora haki yabo esi bagotamera asa marieta ngoro kusamsoni ndie kine mechanic ga daraja mbiri egento twaroria daraja ne egento kio gokumia gekogera iga daraja aiga turangene town ase chigari chiomorero chigotoka egento twarorira chinyomba chiayira abantu mechanic bano babwate chistoga abantu bande becho no babegete ebinta egari omorero yachire gwana gwekera ebinto ebiayire simba aiga ne town gati na daraja mbiri omorero oyo obwatira na amache no aranga no ne generate yanga segari omorero ete ni nabusa anga yabe kuno ne generate yaringiro ocha ikongusa ne pipe ende gosiara gochiari simbo tako
organize onye kogosinyoga taraja mbiri ngakiora teme kuchibosio asa abantu bakakari no kuchizuneka no kuchimate yabe onye taraja mbiri yasinyire kolimi nchena bango tanga kisimba tema sana organize abantu ebintu bya banyorera saraga abantu isiko bakorara kitine na chiko cha wana machare ga na machare bintu byendrete ko yena makosa sana Maria tamburu kulona ke mtu no bwana ana sitoko letara kinirenda bona yanyari kaniro nchara umuriro tuboka timaiti nanga kiochicha twachire korangira kunyomba ng'umuriro chire from nowhere lakini bono ntongie twakonya no enegeke nabo twasamire go ntokonye tikende yons banyare gotokonya ikora ntokonye tikende yons nabo twatigare nabo turi siku na turiga ntubwati ro chimuna yatuchire musyabukano igo bono nabo turi siku nabo turamenye siku bono ntumaitinga ng'aki torakorega kitiga abantu baminto batokonye bono tokonye tiga batokonye ekora tuomire ga kitari wancho waitu abana isiko tokorara bono chinyomba nabo chia yangemia angemiga. David Nyakundi ni mkaaji wa hapa Daraja Mbili. Sasa kile ambacho kimetendeka hapa, mimi ni jirani ya huyu ambaye amepatwa na mkasa huu. Sasa hata mimi nimeshtuka sana. Kilichoanzisha huu moto hata sijui ni nini. Lakini hapa kwetu tuko na shida, tena shida kubwa sana. Tulikuwa na daraja hapa, daraja ikachukuliwa na maji. Sasa hata hawa watu wanaopigana na maji, yani wa county hawa ambao wanapigana na mikasa ya moto, hawezi kupata njia ya kuingia huku kwa sababu huku tumefungiwa. Hatuna hata daraja ambao accessibility ya kuja mpaka huku inakuwa ni vigumu sana. Na haswa sasa hasara ambayo imetokea hapa ni hasara kubwa ambayo tukikisia inaweza kuwa maelfu na mamilioni ya pesa, kwa sababu vitu vya watu vimeharibika, biashara za watu zimechomeka hapa. Sasa si hasara kwa mwenye nyumba peke yake, lakini hata wale wapangaji. Kuna maduka mawili hapa na kuna nyumba ambazo zimewekwa spare parts za watu kama stores, zote zimeungua na vitu hivi vimeungua vya mamilioni ya pesa. Kwa hivyo sasa sisi tunaomba serikali kiweze kwa mapenzi yao ambao wako kwa sababu sasa wao ndio wanatusimamia. Tunaomba watusaidie huyu kusudi hata naye apate njia ya kuamuka kutoka mahali ameanguka. Hata hivyo sina mengine, nasikitika sana. Naitwa Kingi. Sasa nilienda kuangalia mwingine huko brother yangu, wakaniambia nyumba yako yote zimechomeka. Nikakuja nikaangalia nyumba yangu yote imechomeka, hakuna kila kitu. Mimi niko huku pekee, nikaanza kusaidia yule mama dama, nyumba yake kila kitu chote tumemtolea tukatupa nje. Ameenda huko kwa kanisa, kila kitu hakuna na kimoja kimechomekwa. Mimi niko hivi hakuna kitu na kimoja. Eric Mogere chene tenanti asabali batwanyoro mukaso w'omuliro. We expected gari ya maji mapema ya nyoru wake. So the county government of Kisii, they are not serious on what they are doing. Twanyora asara ne sana bono mnandeiga chianga ngonyere cha mubiri cyo kambegete kere ndo kiaire county government chibesa nje bako yobeke rukani ja mangana sesta mangana chali pate ma batole njere ndo cha kubo gimese ngenjo ndo nari tiko konywa patokonya none daraja ndu wali sto tambokera gojaga iga twateme ko minyoka dakiro morro twengera county government arrenjere atokonya tome chinguru toira negasi ndiroja kokonyukera inga kibara tokonya senje mukaso yotoke lero na imbwate gaki njine yaga mubiri yo kana konya yo kamuna mbegete igo na anda maje baleta bwango bona bago jane gari mara kaba bege pipe ebintu byari bakabeka ransirense bona yantu bwatikene njibuna ne jange jamu bejo kana konya county government bateme yari atwara maje randa beka in time moro yo twanyoro basade ni moro gogosoka edo ya gero moro soka ntumanye tingereki abanda baitu tware expect ngate torose kene tori twanyomoro twamyo konyomba sengenjo ochane chingu chenge cheigoro ngwaro nyaro konya kende ona county government omoro jaga kurubosia ebyo skimire byo siasa tokorenda agera bosia ngoro ibono ende ya tokya goro tumanye twanyoro mero wangapu
omororo bwato monge mono ntwanyara konya kende. Kwa majina naitwa Nancy Koerbo, mimi ni mkaji wa daraja 2. Kitu tunasikitisha sana na serikali inatutumia gari wakati gari haina hata maji. Sasa hii nyumba watu tumeenda nyumba mingi sana zimechomeka, sasa watu wana mazingira ya kukaa sasa hizi. Sasa hii maji gari imeenda mara ya pili mpaka sasa hizi gari haijarudi na nyumba zinaendelea kuchomeka. Unaona? Sasa hizi na tunaendelea kuambia hakuna hata mtu anashughulika. Pipe inaletwa na vuruto mpaka sasa hizi unaona watu wametekezewa nyumba zimeisha kabisa bwana. Bado tunaomba serikali tusaidie kwa mazingira kama hii. Sasa unaona kama hapa hatuna hata daraja. Hata wangesema wanataka kutuokoa, hakuna mali watu wanatuokoa. Kwa sababu hakuna nini? Hatuna hata daraja. Watu tunakaa sasa hivi watu tumechomekewa, vitu zimeisha kabisa kwa nyumba. Kitu tunaomba tu serikali iweze kutufika karibu. Hiyo tu. Bantu bo gendrete kulimia omorero ikigari cie county ciarire omorero amache cia gukorera amache. Ngikeri kegendrete simba lakini. Bono keringi kegendrete ali lakini abantu bachakire igari ciarire amache pi. Bakoringa chipipe ngoenda bari omorero endrete. Ana makosa manene muna abasoroire simba na gosoro yana makosa manene. Mbobe. Okay.